Ege ntongero kigase nogre kana siasa ya Gusii kegonshtuanchibie kabuna mukwa kwanyora abajumbe balinge na Matiang'i kuri muchakano waikira ase batire Matiang'i bachelinda mwananchi bona se biche yumuroche gabo oyuntongi oli bachaite na Matiang'i gocha unatoka mbabone iga agitwe bicha kare ere Zaire na Simbarati abo kusiba minde bindombro biga saine that understand particularly ngigasa no kolekana lakini ndaronte to kwanalyze biche ase Zaire Simbarati na tongi we karanstamo ngaire tabuno Simbarati balenge bakurichi bantu lakini tetembere turuga iga lakini ndarakora boigo onye nali tanganya kora chi video channel Mukwa Times irechinga kichago subscribe like and comment yakanere njorora konye Mukwa Times chisinali chikuruga abo ase biche yu inye entangani neyo Simbarati abalete tamo Zaire janda na tongi anche amusupport Zaire janda etamu ya kalinga ya kabere Zaire janda nero mujumbo nyali bali chacha na tongi nero lengo Zaire janda kamurusi mbamnyo kanti 2022 asenge jubo kenyombo bonge tongi abwate ikagera Zaire janda kamubwa abantu batanga tikato choro uyu utabwate buke nyumba ojenera agasha kalete shida yae tongi agarana Matiang'i agatebanga bono nero chikuboli kirogeke aruzi mungwano we ngamora matanga atali make asa kwimuka agote yabantu nganyabire sina gosete kiroki koraki ngereneli tongi kamakorokana ngalinga bit slow Matiang'i agapima agarito mungwano kukunga birundo akabambwa ngake mware na akoleta mangana kabisa agadrive Zaire janda kurunyali bali chacha completely for quite some time bintu bya Zaire jana vikagenda sana paka Zaire jana muyana ikakabwa bono tongi realize ringa kero birundu achite tongi orokane koba a weak candidate eya gelre bono iga obere korokananga ernero rabe target ya raisi go convince atigere Zaire janda support Zaire janda in 2027 ekina kikika saine bono kurwa se viche itoroche gabo a possibility na yaronga Simbarati au convince tongi a supportingo Zaire janda ene sinali ntangani esinari ya kabre neyo Simbarati nati tenero kuile tamu ya kabre 2027 abe umugavano Kisii County for the second time and the last one umanyire kwake sabu otabirenga ningane ti support y'abanyali bale tongi no mugambi ole nkoro tigamuliki ankonye kuri chikura cy'abanyali bale mbama etenge competitor ach koboro enene ne munyali bali oyukoro kunganaki machuku bono kera bachuka yata tongi no konyora chikure chia kyogoro chichitu kuchia chonsi chigenda singo ase Simbarati igo Simbarati na bwate kerengo sana konyora chikure cy'abanyali bali na bara mwene no deputy ngumaite tokoligia mega kidogo Simbarati kubwa 2022 ya bideti akairo running mate kurwalia nyali bali nenda abuaro na akoreto mukisana ase ko make a decision bneyo komoleta umungwano gokunga monda it was a genius decision yagora monda korogete siasa macho gago chuo chakanyora mundu bwatere nyali bali okora monda gakonya Simbarati akabwa bono mondo yutali na Simbarati ego bidi Simbarati karansesa ligire na ki antimbati monda ningonde ndanyole urache konkonya chikure cy'abanyali bali ku destabilize umungwana kurukunga machuku wakire sabo nyorenga kure nyombe yabo tongi abakonyora chikura kuruworo igase gutumia tongi onyole chikura gochi asetebe yae ourire machuku chikura cyaro chikumukonya airubo governor in Kisii County mwespi mwantu kumanyanga chikura cy'abanyali bali ne chinyinge mono kubwa nyombende Jones asorogongorwa Kisii County ichire 150,000 as per to the ABC records cha 2022 igobono baise kwako chama bonsi piba kere machogu abata hoping 150,000 votes aguchakira goste 100,000 aguchakira if 50,000 do not vote igomoro che challenge ne karasi Simba enyale kana Matiang'i wave nero alafi campaign ya kuingiana machogu tigane yaga sine wakaboni ga no burto igo Simbarati na baragendeka so ororenga ninga nitiumu dorangonya ochirru mungwano kukunga tongi esinali aga taterone keroro chitongi gabu tongi bali tumu maete narangi na Matiang'i
tali muntu rari na matiangi konye ngomora tuli the last minute ngi babu atana matiangi nera ba ngene ruta wala empinde njale ngo chess branch njale ngo nere na kibaso bona gena muro chenga nwale ngo tawala na matiangi ionere expected inga tongi no muntu bangi matiangi ikona bena nyale kanenga matiangi amutume message nera go deliver uchi asingo asimbarati mo especially ora nyole ba go discuss amana gunizume ya abanyali bali asa abantu bakwa umungwano yamaga kwa umubasi kurusa abasimba ikobona possibility na rongo discuss balenge amangana yo agunizum ngose kupase message ya matiangi of whichever kind na vera nyoma matiangi ngo wakana simba na benyali kanenga bagotetu kusiri gunizum na nanyali kanenga umunyali bali bago discuss na kiago chamo atapwati seki iko probably na vera benga it is matiangi's message that was being delivered which is savanta wabera scenario neje tongi akasene ko tema gusena nyole support ya Simbarati agero yonda step down uyokunga Zairi Janda which is the least point ndete kote abase video inga tongi abe candidate tatava nene ya UDA muse UDA alafu inya alekanenga Simbarati baiwana Zairi Janda pamo support ejune scenario yende tubwate kurwa semijeka ate onyalikana naki tongi era akokonya no konya guoka nenda bawe kase table ya teve na kinenja bono supporting tuski mutwange okunyalikana okunkoro gosinyalikana nga tongi ayure promise ide okubuli bwo senator kubuli obo deputy gosikiro kukinde kyonse kili na gakira mukonye lakini adigire Zairi Janda igokunyalikana nkolega inga tongi naro chese timu ngao etalia matiangi na kina chakarango tebanga teammate ngikeka sene kurwa sava gambe baito kusi kulingana siasa twanya leko rabone abantu bali expected kubona matiangi bakazino suka kando abantu bali expected komokonya bakazene kwebacha abantu bali expected no zokamba bono iga utanga no mutu bali bachi pesa baranya no campaign bakazino suka mega abantu bali expected kubaloyo boniga bali nabantaba ngo batalina matiangi so tima itingi kazi na matiangi kakara nguzu nebikorwo lakini mna jendoche obwabo bwabeira asitongi nga etiquette ya Jubilee na barabetanye nyora bono amuire gusuka agende ese mengao anyole ticket kurwo goikororo orialize ringa teko nyalikana goika agreement ya bakara Zairi Janda naro bona Simbarati abale tram ba discuss baigwane ngokandeke ngokandeke kuchia asa comment section nabo konte bingiro chukuru ase biche yura kinya samle tangu kumukwa irachinga kicha go subscribe nene kwa ngakere simi konse munabona bangwana banyali bali ngakere simi ntabyango ningikeka ase nyali bali chache Zairi Janda ngo ndali kusingutikara lakini ngendo ron conduct my public opinion of course ngani sinukule mastava maswali though na bosa comment section yako ntabina online yananya kumana ki ingeka ase byamuno sana soko ntagira rechinga kichago follow mukwa times butame ngakere simi support yesmuna nyale inamba yale ni rabo koraga nini support nabuko support through the same number byamuno sana to my next time tigarabia